Pozdrav! Je li sve spremno za 1. maj? Jeste li otišli negdje na roštilj? U prirodu, sa društvom? Ja sam evo danas kući sa djecom. Pristavila sam jednu pileću juhicu da imamo i za sutra. I vani sam odložila vatru u pecalu. Pa ću malo izroštiljati čisto za sebe, jer djeca ne vole jest meso. Ne žele čak ni da probaju, da vide kako je to. Pa ću evo za sebe, vjerojatno ću i to imati za 2 dana, tako da sam mirna danas i sutra što se tiče ručka. Pa idemo sad u pecalo. Šta se kada radi? Ne znam i di je. Kako ne znaš, živa sad ti prošle pored. Tam je. Nisi ju vidio? Opet? Da. Nemoj puno biti na suncu. Ajde da okrenemo taj. Ajde da ga okrenemo ovako. Jučer sam ipak išla po nove vazne, ove dole, bijele su, ne znam koliko su kad vidite na slikama, neka 2,5 eura u Pepku, no skoro su mi ok. Imala sam one sive, pa sam odlučila da želim imati sve u jednoj boji, pošto su gore ove bijele, da budu i ove dolje bijele. Šta ima veze? Uzela sam 4 komada. A za vikend je Flora Fest, to je sajam cvijeća, pa možda odem i tamo ako uhvatim vremena. Tako da sam ja jučer morala ponovo, sve ono što sam posadila, ponovo presađivati u ove druge vazne. Moram ih samo lijepo rasporediti i moram kupiti još cvijeća. U jednu mi baš fali cvijeća. Ove sam posadila kao ove čuvarkuće neke koje inače budu na moru i tako su prelijepe. Jako se razložu i dole budu ovako ovi maleni. Baš su mi jako lijepe. Nekih 5 eura je bio taj cvjetić u Lidlu. Pa sam uzela 2. Ovdje mi je također jako, mi je komšinica dala pelcer, pa evo, ako bude sreće primio sam. Ovo je od mog Marka, to je on sebi izabrao i posadio sam, kaže da je to njegovo. Pa nema veze, nek se uči. Možda mu nekad zatreba u životu, a možda nikad. Nije na odmet da zna. Čekat ću da se ovo dobro razgori i onda ćemo da pečemo. A ja sam tu nabacala drva. Kao da ću pečenku peći, a ne jedan mali roštilj. Ali dobro, nema veze. Nek se razgori sve dobro, pa ćemo onda narediti roštilj.
Roštilj sam oprala, meso sam ispekla. Odličan je za održavanje, ovo je inoksni roštilj. Samo ga dok je vrel odmah poljevate vodom i čistite bez ikakvih deterdženata sa žicom za inoks ili spužvicom običnom. Znači sve se skida i sve spada. Sad ću ga pustiti da se posuši na suncu. Bome je ugrijalo katastrofa. Mi idemo da ručamo, pa ćemo vjerojatno i nekuda malo u selo. A vidjet ćemo, moram prvo čekati da Milota malo odspava. Pa ćemo vjerojatno do mojih otići malo.